Ilah sari rare senangga nggih riwau kadi punika ingyan pidekat iya atau pitutur sang rumaga guru rupake mawasana nemangkin ketua laris oleh Nilosari ujar bapa neman wangse manut kapiningatur Nilosari inggih pidaging mamitang lugra nyen titiang pemekas bapan titiang sanedahat sutresno titiang tatkala ning bapoman titiang merupa wangsit merupa piteket inggih bapa men titiang rasumanu bagio wareg tan peneda bunga caning anggo kebelabaran legenya mana titiang ritepengan kadi mangkin ring titiang meduwe guru rupake pemekas meme ketekaning bapan titiang aja bapa walang kaya iya diastun ke zaman mangkin ketah kebawasan zaman era globalisasi zaman perubahan ane cien patut rubah ane cien patut nenten napi malih di tiang merago bajang sampunanyen pemekasan akin buku bapo meduwe mana rasa sumenio ngadon titiang mawas kanya kehadiatur titiang iwau nyen bapo taler meme sampunanyen bapo ngelah kena sumenio sang sayo kapinyang pedewekan titiang ya diastun ke makwe hadiraso seketuruno niki ngangudi dan aki buku tiang sampunang sang sayo pokoknya tenang kan meme kedo masih bapo mangada indek kawen tenan titiang Banten pocol titiang kasih nanggah anak loh luweh gitu anak yang orang pangsin titiang kasih nanggah lantas ke satu yang lu yang ngidang teh titiang agah nyen kena tiang isin basang tiang kapining bapo jak 100% murni nyen kena tiang ilis dua aja rasa tresnan titiang kapining reramo titiang saat mako ane ngedengang manten ring iwargo masyarakat
tenang, santai, bubur pelebang belabar, bersyukur dan bersabar. Pidagin mami tang lugro nyen titiang papo kenten kaler meme mapan titiang sampun merasa kapining pedebukan. Dadi drona kanya ditepengan ibu kojani subot yang madan menek do teruno buina tiang subonyen masuk sekot runo dinilang rasado di bebanyaran ngantos seditiang biasa Serano ya to menjalaran pidekat ya to pitutur ramo sido lantat yang nyidang nyalanang akengken agem-ageman suwodarmo pinako anak baja ucap sing lantas mesrano ya te menjalaran pidabda biatus bari salat titiang nuro pangsing dadi mek-mekan ya te ujaran paro jano ni makidan totonan pemekas piteket iya atau pitutur meh-mehan lemah pedang siang dalu kadiraso ira ramo sing jesud-sud mang tiang ane madan pejalan benar tuh ngantos dino anene yani sido lantas temu kang titiang buina sido lantas laksanuyan titiang meme ngantos titiang mawat kanya ring di zaman genahang tiang buat kapitresnan ira ramo meme ketekaning bapo ngawit uli nurare ngantos kayang kejani tiang menek do tiang menek panjang rasa sing suwut-suwut nyen ira ramo mang tiang pejalan ane melak ane luwung tu ane lakar deke kang tiang muntil buin besir tiang sing jengsa lakar ngaturan suksemo apining pemekas meme ketekaning bapan ya